ethi umfundisi bahambe kunabantu ababo la indawo kanje nje nawo nendawo kanje hayi ngibambe ngifake phakathi hayi lo baba bethu strong endlela esimanga hayi ngithandazela hayi ngikhuluma ukuthi ngikulento uyabona ngithandazele abazi ke abafundisi bamanje ukuthi banjani abanye banezinto nje imlinga benza ngayo yabo nabo abanye bakhona njalo kulento le abanye bakhona ngeke ngibamention ikhona life ngaphuma kulento ungakayitholi iclarity ukuthi umfundisi mfethu kulento uthandaza kanjani ngoba phela labantu laba mfethu abasuke bengale altar abekho kulento umfundisi okulento le so lento ayibheka masithi igama la Jesus thandaza ngale ayibheka abhini lo muntu okulento because abafundisi futhi bakulento ibandla linikela ngendlela esimanga ibandla yanikela imali yangempela futhi and uyathandeka futhi akusonto abantu abafana nami sonto abantu abanemali ba awu businessmen izinto ezifika lapha izithi hey no ngilethe kweshumi ngikuphosa etafeni ngabe mhlawumbe 1 million ngilethe kweshumi account yakho umfundisi ngilethe kweshumi angisonto ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo na imali yo bakulento le yabo abanye unamaringi abawafakayo even angithandi kodwa umention le kodwa nje mhlawumbe mfethu lento uzoyinakisisa ubuke mhlawumbe amangenagama lomuntu nje okay ubuke mhlawumbe ama-video abaphathi nje ngaba baseparliament ngabe inkosi unamaringi abawafakayo la yabo unamaringi abawafakayo nje amaringi ahlukile ngabe ngangapha abanye bafaka amawasha ey'manga abanye bafaka amabhandi baye banamakhodi nje asemzimbeni usho ukuthi basebenzela yona lento le nxa kufuna imali nodumo okay kufike isikhathi sokuthi manje kufuneka lezi ngane zowuthuzi kadadewethu ngiyeke lo mfundisi angisize mfethu yabo ayingibuyele back ke endlini moya umkhathazekile mtshela mfethu njalo ngosuku afuna ngibuza energy drink